Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puhawa shedralun. Trip tat abusi hana abusi pegau video live ha. Ka trip ha. Pi hana pupu si tanyo bahjit ke penonton tigogo. Nah, baik tapi dah pegau video live jadi tigogo tak dengar video Abu Laut. Yang kali Abu Laut petebit, alenyan yang kali si Imran Pasir petebit. Tanya si Gogo bahajit ke penonton yang budiman. Baik tapi terpegot video live. Karena di saat Abu Syik pegot video live, pasti na perampok. Pasti na pengecut, na pengkhianat yang lain. Yang cok download video Abu Syik, alenyan edit bacut, upload ke di YouTube. Maka Abu Syik kajereng Abu Syik petebit video live. Jadi dikarenakan lagi nyan. Urung rametat ino bangsa Aceh bengeh kelon. Bengeh kelon, namun yang bengeh kelon tapi yang lebih aneh video katanya kecok. Dicuba video katanya, di-download video katanya. Jadi dia edit bacut, online dia upload tu buat YouTube. Minta peng, pegak peng tok nan. Abu Syik kaji ke pelanggan, kaji ke perusahaan bagian YouTube lawiknya. Karena ramai pengikut dajer. Karena menyo dajer je, cik lagi nyam. Tebar fitnah tegap, kun ke gap, fitnah gap yang kangkan, alenyan hujah kelon yang kangkan, alenyan lam cok video lun. Cok video lun upload by YouTube gede. Download pegot peng by YouTube. You subscribe, you like. Yang kemudian model lagi yang hana dat tunai paneng dum. Menancit nalun nonton video sonan yang dikun rimung punan. Rimung Nagan Raya. Kabungeh ke pantun. Hai rimung Nagan Raya bangai. Tonan nan hanam tatu sonan, rimung kofanan ni hanam tatu pupi. Hai gam bangai. Kadengo pantun yang sosu. Jadi baik sembarangan untuk kajak tenak lon lekah. Lon hanam sangkut paut dengan kah hai rimung kofa. Yang pegah dro rimung Nagan Raya nyan, yang bengeh ke pantun, yang pun punca ji bengeh ke sonan ke Tengku Farhan. Alian kau bengeh kelun disebabkan lun hina ulama hai gam bangai. Baik kajak surah kitab. Untuk kajak tebar fitnah likah menyohana ketupu dro ke hai gam bangai. Ilmu yang penyang tapi akidah ke hana iman. Hana ketui yang toh ulama. Hana ketui yang toh umara. Jadi hana suah kajak log kitab, kajak surah kitab di ke video live di sinan untuk kajak temenak lon dan kajak kin kelon berang kapuh. Lon hana lon trika harimung bangai. Kajak tikai goy le gede. Jadi hana suah jak mita viral untuk sebut nan Abu Syik. Lon hana murusan dengan kah, murusan dengan lon ulama su. Pemimpin zalim yang murusan dengan lon. Jadi hana suah buka kitab di ke video live di sinan seolah-olah draw ke Tengku yang malim. Bangai wakkah. Kayak pemalim draw ke ngurun lain je kayak pemalim draw ke ngolon baik kayak pemalim draw ke. Hana mupu sok-sok carong mita viral sebut jak pebengeh draw ke lon di antara karena nak kedengar pantunnya nah. Betul itu pantunnya yang dikun pantunnya betul. Yang balasan pantun hana dihurung kan? Betul yang bak pantunnya. Memang betul enam draw ulama zalim di Aceh. Ulea proposal. Yang keenam draw ulama memang betul. Yang pantunnya maka sakit hati ke karena nak menyangkut atih ulama awak kah. Nak menyangkut atih ulama suhu awak draw ke. Yang dong bak pintu penguasa. Hana pupu. Kayu mendoa bak gure ke. Kayu mendoa bak gure ke, kayu ber Yasin, kayu khun Fatihah. Kayu khun ayat-ayat kursi, menyohan tip ngon ayat kursi, ayat-ayat meja laju tiga. Karena urung draw ke urung malim. Urung malim. Urung malim gebi laknat le Allah. Yang ke urung malim. Kon malim, zalim. Yang ulama yang lun khun yan, ulama zalim, ulama su, ulama yang membingungkan umat. Yang kenyan ulama. Sidro ulama tarik utimu, sidro ulama tarik ubarat ke di. Acing ni cuba fikir dia. Ulama lagi nya.
Ulama menjunjung tinggi atas pemerintah. Atas panggung. Atas podium. You pilih buat masyarakat. Kata tepu nyan bui segut, you pilih lam bui segut. Ya. Ulama na dua buah bagi. Ulama waris Nabi ngan ulama ibu pertiwi. Nyan ulama yang draw ke bila hai rimung segut. Hai rimung nagan raya, rimung kofar. Nyan ulama su yang kah bila yang nak bala sabi-sabi gebi li Allah. Gepedih bala li Allah. Gepetutung dayah, gepetutung toko, geperhut dayah, gepesakit, gebi penyakit, gebi bala tu hurinyang. Macam-macam bagau. Pakon hana gelakna telol li Allah. Memang nyan ulama. Lo lempah ya lun hujah ulama. Hana apa dia keun ku ulama waris Nabi. Kena ulama disayang li Allah ulamanya. Nya ulama-ulama jahiliyah hajino. Nyan tayak sanjung. Sehingga tajik pegah dro tek siro ulama. Nijak lam bawai tengku. Masa Rasulullah dro hana depu kat nyan siro Rasul. Namun yang depu Nabi Muhammad siro Rasul nak ke sahabat. Pakon jino cangklak tat lelempap ino kata pegah dro ulama. Pernah tafsir. Na pernah ke karang kitab. Pegah ulama. Ulama Aceh jamun ke karang kitab. Na tafsir mendum. Ya ulama jenjuk kata pegah ulama. Mah berik tat ceram tuah apa? Mah berik tat. Andai saja ulama hana kejak saboh dro dalam pemerintahan. Hana kejak sanjung pemerintahan Indonesia nyan. Lun hana pelai lun jak keun ku ulama. Karena ino ulama, ino sidro ulama tarik ke Jokowi, sidro ulama tarik ke Prabowo. Jadi di antara dua ulamanya sabe salah pemahaman di antara dua ulama. Pakon hang diterapkan laju sigo agun. Tanyo bangsa Aceh tertuntut kemerdekaan, tap saboh dro tu. Bangsa Aceh nyo tertuntut kemerdekaan, tertuntut hak dro tu. Pakon hang dia pegah le ulama. Bahkan ino ulama menyerukan ateh panggung sandiwara pemerintahan ino. Pakon macam-macam bagawaka ulama jino. Pakon hana saboh pemahaman le. Yang nak angke ro ulama aswaja. Tu aswaja. Asli warisan jahiliyah yang duma. Asli warisan Jawa. Yang dapat dimang. Hana dalam kitab aswaja hana yang nak ahlul sunnah wal jamaah. Jadi baik niat singkat kata Arabnya. Bahasa Arabnya baik niat singkat. Hana singkatan dalam bahasa Arabnya. Munyo aswaja laju kudu. Baik tak singkat di wak lain nanti. Jadi baik salah pemahaman sabi urung don. Lon depu urung Aceh bangsa yang lun sayang, bangsa yang lun gasih lempah sayang. Lempah fanatik ke ulama. Kanya lempah fanatik, lempah tak sayang dengan ku ulama. Tapi baik salah ulama syedram tuah Nyo jamun kaki nyo dunia kaki ramai ulama jahil yang dong atas pintu penguasa je no. Bunuh depu syedram tuah, bunuh depu. Na ulama waris Nabi matong di Aceh nyan alhamdulillah na kon hana. Kon bermakna Bandung seluruhan lon keun ulama su kan, tapi yang dong atas pintu penguasa nyan kenyan ulama su. Yang hantim pesaboh dro dalam pintu penguasa, yang hantim pesaboh dro dengan pemimpin. Yang hana itu panggung you pilih je. Yang ulama yang jauh daripada hukum berhala. Yang ulama kan ulama ban kato dengan pemerintah disanjung oleh penguasa. Ramai anak murid dayah berea disanjung oleh pemerintah nyan ka ulama kan. Kan sedram tuah kan. Ulama dak beli mongdro jit anak murid gepubut ge semubut ateh balai bro jit ngon panyut lampunya menyo malam tetap malam cik hana meceh ji kon urung karame anak murid disanjung oleh penguasa raya dayahnya nyan sido ulama kan nyolong pegah ba urung drone siram tuah lon nang setuji nah sayang ku ulama kan hana sayang tapi di wate takalon jino kenyataan apa yang akan terjadi di Selama Mekahnya kenyataan takalon kiban ka menzalimi tu bangsa katanya. Menancit ada urang jak bak dayah. Munyo han sepeng. Han ditimong laju bak dayah nyan kena ino pakai wang muka tak jak but ino. Wang muka mentong padum ino. Kalau lagi katanya jak blo ilmu menancit. Lagi tengku dayah jino. Munyo hana wang muka han ditimong laju anu murid. Model lagi nyan ka. Jadi anu urang gasin. Terlalaikan ni deh laju.
Ya, yang ke anu-anu pejabat, anu-anu yang korupsi yang jak-jak bak daya hatinam. Ya, jadi menyo anu-anu urang gasin yang hansip mesiji yang hana hamam han mampu dengan wang muka kadang-kadang. Jadi han tergapai bak daya. Han tergapai yang setuju rata-rata dayahnya karena dana dari pemerintahan. Karena dana dari pemerintahan yang dana proposal tetap karena dari pemerintahan, dari DPR, dari J tetap nah. Tapi bahkan jino lam daya, na yu puom plop yu minta sedekah long. Yang ban han sip. Han sip peng. Na'udzubillahi min zalik. Hanak sadari rogle kalawinyo. Na'udzubillah. Ya Allah ya Tuhan lun. Awak tak pegah lagi thang kilun. Maka Aceh nyan han gebi mutlak, han gebi merdeka nyan kenyan sebab. Kena ramai lam anggota agam, ramai pengkhianat menansit. Lam-lam umara, lam-lam tengku, lam-lam dayah jino ramai yang kam sabohdro dalam bingkai ibu pertiwi. Jadi melupakan Aceh merdeka nyan kenyan. Hana pun tayak pekat ino mesiji na urang-urang gam yang hana menyerah, yang hana trimong damai bak pemerintah, ramai that mentong urang gam. Ramai that kon hana. Cuma urangnya han getem jak samboh, han getem jak ingkari sumpah lagi pengkhianat PA jino awak nyan kabeh diingkari sumpah dum. Menancit awak PA PNA. Nyan awak perteka diingkari sumpah yang awak nyan. Maka awak nyan sangat berterima kasih atas perdamaian MOU-nya yang kadi sign di Helsinki ni. Sangat berterima kasih kerana awaknya menikmati kedamaian sedang tuah. Jadi yang sayang kurang drone hai masyarakat. Urang drone sayang urang drone. Long sayang kurang drone sayang ke masyarakat Aceh. Sayangku. Urang drone yang terbulai di sinan, yang teraniaya di sinan hai sedang tuah. Pernah sadari. Apa yang nan rasakan selama damai MOU yang ke-16 tu? Tanya kenong tipe je dalam tuah. Kenong tipe sabi-sabi. Jadi menyohana ne bangkit, ne lawan kezaliman awaknya. Baik ni jak harapkan Aceh merdeka ba awak partai. Maupun partai PA ataupun partai PNA. Siram tuah. Nyo lumpuh sampo ba urang tu. Baik ni jak melumpuh. Menanjit. Buat awak pejuang di luar nanggro di sideh. Yang yok-yok. Yang penan pegah anggota ASNLF dan TAM nyan hanapu jak menempuh awak nyan cuma diusulkan awak nyan le perkara masalah HAM menyo kemerdekaan hai dituntut le awak nyan kemerdekaan Aceh nak ke ba urang drone masyarakat Aceh bangsa Aceh yang na di Seramo Mekah ba urang drone berle Aceh merdeka ne bedoh ne tuntut kemerdekaan ne tuntut hak drone nu tuntut ceram tuah. Damai nyan damai awak kelompok. Damai MOU nyan damai awak kelompok. Jadi, perkara yang na reni tanggal 20 leh berosa nyan haba mameh tagai hana suah ni jak dengar. Hana suah ni jak dengar si mualim yan. Pengkhianat PA nyan hana suah ni jak dengar. Jai datat yang kala diingkari janji. Jai datat yang kala dimenjanji. Tapi saboh janji kalau pernah ditepati kurang drone bangsa Aceh. Jadi, baik sampo terbengkalan lom urang drone. Nyo kapadumboh periode ka. Kapadumboh periode. Karap 5 boh periode urang dro. Karap 6 boh periode pu yang nan rasakan. Yang dua rote dana punanan dana otsusnya hanale. Yang ton 2020 le dana otsus hanale. Jadi menyohana nepu merdeka. Sedram tuah Aceh nyan bakalan karulom. Aceh nyan. Salah-salah kadang-kadang cilam tahun 2020 nyo Aceh nyan tamu perang tapi kedodod. Karena kadu kenyataan jino takalon pu yang ka menimpa te bangsa Aceh. Jadi sedam tuah nyo yang pelelun pesampo bacup. Menanjit. Yage lun pegah buno tanyo bahjit ke penonton ni le. Tanyo nonton video bulaut yang dia pegah lejih ke Dr. Husaini. Sidro pengkhianat. Jadi di saat lun laki sabuh bukti di segi toh Dr. Husaini Hasan yang ka pernah gekhianat Tengku Hasan di tiro hana di tempat pegah. Yang karena rata-rata menyawa PA nyan tetap dipekong ngiji kanut bu. Tetap dipekong majikan ngiji. Ya, tetap dibila. Apapun cerita tetap dibila di. Ya.
Bapi pengkhianat ya hadi, bapi pang tibang ya tetap dibila. Karena menyahan dibila awak partainya, maka awaknya bekah ke notebook menancit lagi si Imran Pasir. Kau betul ada berapa menancit lagi si Imran Pasir. Nah, yang tiaga mita viral yang tu bak jip kopi ka perut upload bak YouTube ini. urung view 5 dro 7 dro urung view. Kau tak sayang tiaga mengai. Alah, hai gam hai. Hai Bang Imran Pasir. Bang Imran Pasir. Gata siro panitia yang bekerja ni bak PNA kerja gata nak kedong di samping pintu wate dilewat anggota dewan. Wate dilewat anggota dewan di gata bagian bawah pintu nyan buat ke. Nyan buat ke. Man kaprak bung mathat dega kaprak bung. Seolah-olah do ke panitia yang paling jenius padahal bangai klot tulodo ke. Hagam hai. Gata dega kamu gaya hagam. Pegak peng bak YouTube. Nak kupu maju lilun nan YouTube kah? Sayang ke mahan. Mang kacok ka pakai YouTube loan kasih belah lebih subscribe kah? Ilung golong pernah loan you like and subscribe. Hana pulih loan. Hana pulih nyan. Jadi baik getah jak pegak peng ba YouTube untuk sebut nan nabusi hagam bangaihan. Menanci pu yang kelih katuduh lun lekah, pu yang kelih ka ba fitnah lilun kelun lekah. Jadi kedulung bukti salah sabuh bukti. Kadulung penyata tiat yang kali kepegah lun pancuri kameng, lun pancuri uding, lun pancuri nyo, lun pancuri je. Ada medeh, ada mesang kepegah lun pancuri BH inongkah ataupun pancuri BH makah Imran. Senang lun becut. Nyan. Senang lun becut. Man kayak pegah lun pancuri kameng, hana pupucit, lun trimong dengan ikhlas sate Imran Pasir. Menancit yang kali ketuduh lun kepegah muka lun mirah, lun boleh lun jip bir, tapi hana pupu. Imran nyo mirah nyo karena cahaya bintang bulan di sinoi samping lun. Yan makaji mirah muka lun hai Imran Pasir. Behana kedukon. Karena bintang bulan di ke mata lun di sinoi metipek. Bulan bintang di ke mata lun cahaya mirahnya natuh muka lun di po geno Imran Pasir. Jadi baik sembarangan untuk kah jak temuduh kelun yang kon hai Imran Pasir yang mata saruk. Yang betul-betul pancuri kameng kah dan kah awak piap sabai dengan anggota Polda, Kapolda, berangkapu je dan kah salah silo cuma yang kah dipakai LPA bekerjasama dalam Kapolda. Nyok yang pelelung pesampo bakah Imran Pasir bek tuo singoh. Kong singoh tanggal 1 Januari natruh anggota caleg dari Lawung kemungkinan yang bek tuo kapuka pintu tiap. Pintu cit bagian awakah buka itinan yan. Kaprak manang kapuji kaprak bung hana pupusit menancit ke Abu Laut. Abu Laut. Yan Abu Laut yang kali pegah ke Dr. Husaini menancit yang kali dipegah loan bayaran daripada Dr. Husaini. Hai Abu Laut bangai. Jadi baik sembarangan untuk kajak fitnah, kajak tebar fitnah yang kon-kon likah menyohana kakalon dan menyohana bukti baik sembarangan untuk kajak tebar fitnah ke Dr. Husaini Hasan lekah. Hai gam bangai yang mengaku punan yang mengaku Abu Laut ade. Pu ade yang angkatan darat. Kerja tarik pukat. Pegah angkatan laut. Alah hai gam bangai. Kon tajak tikai goy-goy le gedi. Jak pegot lagu-lagu le bak semule. Ngon inong Jawa tadi. Atas hanya ka tegai inong hai Abu Laut bangai gila. Yang semulekah kalau temui gaduh kau pegot nyanyi dengan inong Jawa. Memang reta-reta awak PA nyan menyo inong dengan peng sagah hanya di kelon. Menyo inong dengan peng sagah hanya di kelon menancit si Imran Pasir. Yang si Imran Pasir yang dijak record sonan video sonan di inong so si Devi nam tu so pi. Jadi pun urusan dengan lun ka dia sebut-sebutnya nalun di siagam bangai mata saruk Nyoji galak kinong cita tri la jumnyo agam galak kinong dijut jak record go. Diketanyo han dijut record go. Yang tanda agam landuk lagi si Imran Pasir. Yang lagi ji siram tua. Buka jit ono trimong nasih berai detak. Kon nabusi hana tim pegot video live sang setuji. Cuma lagi hawalun pegah puno. Abusi kabo pegot video live karena ada methat pancuri 7 yang cok video gedanyo, yang download video gedanyo, alanya diupload ke di YouTube. You like and you subscribe. Jadi hana berterima kasih atas habusi lom.
Ada kiban peng kali pegot. Tapi hana berterima kasih ke busi. Tapi hana pupusi terima kasih beri idat sidam tua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.